Danas počinjemo sa zavisno složenim rečenicama i upoznaćemo se sa njihovim dvijema vrstama. Najprije ćemo se prisjetiti da zavisno složene rečenice predstavljaju one rečenice čije klauze stoje u odnosu gramatičke zavisnosti. Gramatička zavisnost podrazumijeva da jedna klauza postaje dijelom gramatičkog ustrojstva druge klauze, baš kao što su rečenični članovi dio gramatičkog ustrojstva proste rečenice. To znači da zavisne klauze unutar složene rečenice popunjavaju mjesto nekog rečeničnog člana. U skladu s tim, sve zavisno složene rečenice dijele se na predikatske, subjekatske, objekatske, adverbijalno odredbene i odnosne zavisno složene rečenice. Mi ćemo danas govoriti o subjekatskim i predikatskim zavisno složenim rečenicama. Subjekatske zavisno složene rečenice sastoje se od glavne klauze i zavisne subjekatske klauze. Subjekatska klauza u toj složenoj rečenici predstavlja onu klauzu koja se prema predikatu glavne klauze odnosi kao subjekat. Pogledajmo kako to izgleda na primjerima. Subjekte prostih rečenica koje su pred nama preobličit ćemo u subjekatske klauze i na taj način dobiti složene rečenice. Kako ćemo to uraditi? Subjekat naše prve proste rečenice je neznalica. Neznalicu ćemo zamijeniti opisnom konstrukcijom ko ne zna. I na ovaj način mi smo dobili složenu rečenicu ko ne zna treba mnogo da uči. Zavisna subjekatska klauza u ovoj složenoj rečenici je ko ne zna jer se ona nalazi na mjestu subjekta iz proste rečenice. Uradimo ovo isto i u drugom primjeru. U drugom primjeru subjekat u prostoj rečenici je djeca. Ovaj subjekat nismo u mogućnosti zamijeniti opisnom konstrukcijom, pa ćemo jednostavno napisati ko je dijete, igra se u pijesku. I opet smo dobili složenu rečenicu u kojoj imamo subjekatsku klauzu ko je dijete, koja zamjenjuje subjekat iz proste rečenice. U našem trećem primjeru, čiji vidimo samo jedan dio, dodat ćemo subjekatsku klauzu koja je zapravo jedina takva mogućnost iskazivanja subjekta. I ona se ne može zamijeniti samo jednom riječju. Dakle, nemamo odgovarajuću prostu rečenicu koja bi prenosila istu informaciju kao i ova složena rečenica. Odnosno, nemamo situaciju kakvu smo imali u prethodnim primjerima. Zamislimo da je riječ o nekoj izložbi i na toj izložbi se ima šta vidjeti. Ko će imati šta vidjeti? Onaj ko dođe. Pa ćemo napisati, treba nam boja, ko dođe na izložbu imat će šta vidjeti. Dakle, vidjeli smo na svim ovim primjerima da ono što je u prostoj rečenici subjekat, to je u složenoj rečenici subjekatska klauza. Veznička sredstva za subjekatskih zavisno složenih rečenica najčešće su odnosne zamjenice. Ko, šta, koji, čiji i ostale odnosne zamjenice. Pogledajmo sada kakva je situacija sa predikatskim zavisno složenim rečenicama. Kada su u pitanju ove složene rečenice, one su specifične strukture. Zašto? Kod ovih rečenica nismo u mogućnosti da cijeli predikat proste rečenice preoblikujemo u predikatsku klauzu. Naime, predikatske klauze zapravo popunjavaju mjesto leksičkog jezgra imenskog predikata iz glavne klauze. Pogledajmo kako ćemo preobličiti sljedeće proste rečenice u složene kako bismo shvatili o čemu je zapravo riječ. Naša prva prosta rečenica glasi oni nisu tu.
U ovoj rečenici leksičko jezgro koje je označeno drugom bojom to, zamijenit ćemo opisnom konstrukcijom što smo očekivali. Moramo voditi računa da predikate podvlačimo. Krenut ćemo odmah na drugi primjer, pa ćemo se onda vratiti na sve ove primjere da vidimo o čemu je zapravo riječ. Naš drugi primjer glasi situacija je takva. Leksičko jezgro ovog imenskog predikata zamijenit ćemo konstrukcijom da bolja ne može biti. I naš treći primjer, predstava je bila odlična, podrazumijeva da leksičko jezgro odlična zamijenimo konstrukcijom da ostaneš bez daha. Pogledajmo sada sve ove složene rečenice koje smo dobili. Oni nisu što smo očekivali, situacija je da bolja ne može biti i predstava je bila da ostaneš bez daha. U glavnim klauzama svake od ovih složenih rečenica imamo pomoćni glagol biti u službi predikata. Dakle, nisu u prvoj, je u drugoj i je bila u trećoj složenoj rečenici. Upravo iz razloga što pomoćni glagol, odnosno kopulativni glagol biti, nije u mogućnosti da samostalno obavlja funkciju predikata, o ovim rečenicama mnogi lingvisti polemišu u smislu da ih ne smatraju zapravo složenim rečenicama. I upravo zbog toga ove rečenice su specifične strukture i možda predstavljaju i neku novu vrstu predikata. Ali to je pitanje kojima se trebaju baviti lingvisti u svojim istraživanjima i opovrgavati ili dokazivati da ove rečenice kao takve postoje ili ne postoje. Kako god bilo, postojale one ili ne, postoji nešto što nam govori da mi jedan dio imenskog predikata možemo preoblikovati u rečenicu i ono što se u tim slučajevima koristi kao vezničko sredstvo jesu ili odnosne zamjenice, koje smo imali kod subjekatskih zavisno složenih rečenica, ili veznik da. Dakle, vidjeli smo u ovim primjerima kako ćemo zapravo proste rečenice u kojima imamo imenski predikat preoblikovati tako da dobijemo predikatske klauze.